Hello manan gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs at Lita sa napod na nagandakin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngayam sakbay na makablawa mampay, the Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kan ni Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Dito'y akong nga agnaad na lang. Apa yan? Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kaya't ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam da ita, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babae, kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme armam dita? Apay, magtakas dito ibagbagap iti anak ta, Lita, bakay. Apay, adaman na naisawang ko, adi mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background da ja Clara, broken family da. Iso sigura kas det ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakit. Mga noy suti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya mala no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awirkan ko na. Awan nga min ti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Tayraman mo pala ang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang. Talaga siguro asan na da kayo tagkagasat. Tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngaman niya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mata mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Anusak ti mayadayo iti anak ko. Ta para matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amok balasang ka. If tomorrow never comes. Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo mo tuntatang. Kasangsangpit ko pa lang.
Nga mungat at dagos ni pasungad yu kanyak. Ano mo ti kastangaw kala yun. Laklakayan kayo nga di kayo palagbalbalaw. Kasta kanayon ti aramid yaw. Sika ti rumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam kanay kat mayat ti kastangar aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsalot-salot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot ada bay. Kastamlat akanayo lang. Awan napintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit? Impawit ni Clara. Anya, ay na nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipawit iti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Barang yung sikat idenggan na. Tanusyak, di nakdengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apno agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da iji abroad ni Clara kat isumot amin ang tiagastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agdakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan yaw ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kuana. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit kapaya di mo labdan ang mangilimin man ang iti sa bali a babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kanan niya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubyan na. Kanayon mulatan na konsintyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Ang mga pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa'y laang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa'y laang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na, Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga adain nyawid ni David a babae di tabalayong. Awan, pudnaw, anya ko maita. Nabayag mo ta na nagsina kayo ita anak ko, sanay Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanyak, Nanang. Wan, pudnaw. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minun tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mau.
Basta di mo liplipatan te responsibilidad mo iti anak mo ah. Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak mi. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apo ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamakini bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo dito'y. Anusan nyo pala ang ti mga ramid karagita nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa'y agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yan, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito'y. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Amom nga da trabaho, pagtrabaho nak. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito'y. Swapang maggayam day dya babae. Imbes nga may na jay anak ta ti bagbagaam tap no agtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho nga isaw addalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. O kahit pag nainanda nga rudan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana, pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswa. Amu yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak, iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyaman nakmanin nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguron day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko, kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana, basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ah? Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack, Clara. Agasam, alaan na kanuki din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Naglalay nga ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsika mo tiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam,
Bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakait, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakait. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara ti apo ko ta. Kasano nga rodaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta, Bakait. Ayaw uray pay. Di nakabailan ti mang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabrown tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis diti balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kung may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan. Sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangted iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen nagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road, agpatibker ka palasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kantuman iti tinapay ija istor ko, ta naibusan tilako. Ay sige nana, ta ibagak to kadagiti para deliver. Makumikum dapay ngamin dito'y bakery. Ay na, dimbakalan to'y bakery, balasang ko. Limawan, at dapayin pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan para ken kabalasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba? Di ba panijibalay da? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kas jay ti impakpakita mi diken kuana. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agdudum at negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam na itadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Right, ada kamot dabid. Tatang, tag naudak manan dito balay. Anya? Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? Pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha? Gusto, Mike.
Tadyak mo lakayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano miti biyag mo itada bay. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mau. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkuranga kadakwada iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom dayta. Ni Clara titi makder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayin nyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan na. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at iti merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kinit Travis. Ay, pasensyakan Nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta adadagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Uray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at latati tratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura? Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David. Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. No may papankan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit manan ti tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabi imutla akastakan David. Puyatan nak mo launa yun anak kao. Tsakon kabalan ti sakit na nalang. Dalay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni sa ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuara sakit na. Ay, wang nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Ay, una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kuwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamit nga main. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon day ta. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat mutan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikaso kan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kanik Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Lita. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.